Kitabu cha Zakaria mlangoni wafungahe. Hachi nambazi. Kaiza mwaka wa 4 wa mtawali Dario siku ya 4 ya mwezi wa 9, yani mwezi wa Kiselevu. Neno la Bwana ramzira Zakaria. Vikara atu ya Beteli ure manamuhu mashareza na regemu meleki na atuye kwamba makamuva ya Bwana onere mbazi. Na kwa uzalombia nyumba ya Bwana wa majeshi na manabii kwamba vize niomboleze na kufunga. Kaiza mwezi wa 5 here nisijokala nikienda kwa miaka mingi. Ndo neno la Bwana wa majeshi likinizira kwamba au zatu ya nchi yosi na walombi wambe mrofunga na kuomboleza kaiza mwezi wa 5 na wafungahe kwa ino miaka 70 mifungahe jeri kwani were mnanifungira mimi na muriyaho na kunwa samba mna ziriria na kujinwera enye ngana soma neno ambago Bwana waganena kukira kwa manabii ho chaho wakati Jerusalemu na mizizi yodengereka anegebu na shefela ero kale inaisha atu na inaveri na mafanikio. Kiza neno la Bwana likimzira Zakaria kwamba Bwana wa majeshi anamba vivi mbosani hukumu za hachi na mkale nambazi na mahenze yenye kwa enye mseonere magungwana kiaje ni hedu akia. Mtu asimpangire maindugu yela makikahala kusirikiza makini lozera mongo. Na makizi ya maskiroga ili masisikire. Makihenda meyo ya kukalamiko mhereiwe. Size makaili sikira sheria na goma neno ambago Bwana wa majeshi wagalagizira kukira kwa rohowe. Kira kwa manabia chaho kwa visho. Bwana wa majeshi akaisukirirwa jomu. Bwana wa majeshi anamba na ihana kama nisikizire. Bema roho ni ihana minisia sikizire bule. Nasa Musa here mkikukuzi keze mataifa gosi. Marigo kalaka maza gamanya. Ndo insi Mario ilicheki sala ganzo. Hata kamwangirire mtu edu kumbola mtu. Na insi mbizi weke hendua ganzo.